Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti nyuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangen Kampinalwan, Kingpin Kanaw. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Apa yan? Sa anak pala anak katugtog to iti keyboard. Suya abmanan ti sumapat. Unay daytan, Dom. Ay, Rosa Lungaw. Naimbag na nagsublit nga ngam no agsuyaab ka iti nakadakdangkal. Huwag nga raw. Ay, rumara ka, Dom. Ingkam makitsenda ka nanang. Anya ti pagatang mo? Matang ka man iti bulalo sa ti manok. Anya? Saan ka rin? No, ada pa madanon mo ala ko pang bulalo, suman ti katangang. Iso Nawan ang katay lumunan. Wan. Dayjay lang. Kan arosit man. Kan kamatis. Nabayagan na sa anak-anak karaman ti arosit. Napahanan ni Rosa. Ano yan ay taraminan? Iridap ko Narigat mo ito saan ko pagusto na tiarik na. Bayang tagsora. Tigas kaya. Mapagustwak ti pan nakaturturog ko. Hello, Office of the President. Barangay Chairman of Nagbugsutan Barangay, Town of Santa Disgracia, Philippines. Your favorite handsome kanakan. Your Xerox copy. Pangamaan. Na. Sino ka kaanak ka? Umpong. The only son of your cousin Imelda at Cagayan Country. Na. Yes. I remember. Malagip kon. Pangamaan. Umayak man makibakasyon dita.
Kapudpudot dito'y kagayanan. So aya, ay dumay ka. Wan, pangamaan. One of these days. Expect me in nagbugsutan. Na. Ta in English nakmeten karakan. Because you English me too, pangamaan. Di wow. Okay. Una. Sige nga rod, pangamaan. Babayo. Chup-chup, muwa. Sana all. Ay salbag ngobingan. Asino manan akaanagam ti kun am nga umay. Anak ni Kasinsin Imelda, di kagayan. Balyestero sa mutayan da. Kasta aya. Agwatawan sa amot ng tinapalabas, sipod na din na odi ang nagkikita kami, iti reunion, di alakapan kagayan. Tutuan sa amay. Adumot kat ti kakabagyak iti kagayan bakit? Kano sa anak nagbidot kat asidig pa kabagyak ni Bilmer Biluria. Ay, iso pangamaan ti awag na kan ka. Kasta. Unmag, agkapidwa na di ama ang ninanang na. Alakit sapay la kumaa. Tasaan mo manin aparikot. Angan no umay manin agaram diti kat pakairob-robo mo no si kantuman makakaunang agar-aram. Nani, anyan. Isa sa umut. San ko mo takanunungan nan wag luko-luko kat pakaibabainak. Awan kinabagyan, awan ginayim. Trabaho lang, walang personalan. Na. Ay naamamunak mo't bakit? Sana mabaling kanyak ti sinang kwansit nga ramid. Dakkel ka na kalen, Chairman. Kalalay nga nalang nga. Tagbalor iti 2,000 pa nga to. Oo, Chairman. Anya ka dito kasyong tagparti kayo ti kalding Chairman. Kagawad ko na siya. Handa ka maggayam. Sige nga ro, Chairman. Agpabiro ka kanatalon ugaw. Una. Nay, adan sa magbisita ya sumangkot Chairman. Ay talaga nga da. Ay, damo nga laklako iti kalding. Sino? Imong tiban. Bumaraw di laklako na taada ka turo na kun junior na. Anya, Chairman. Isalangan, di pa paran may kanugaw. Wan. Kan, dati. Data, 2,000. No agkurang, nayunam tong tasukatak to. Oo, Chairman. Dagas man na partaan. Ay, tawaran nyo kagawad. Saan mo't ang narigat akasarsarita ni Mang Teban ka? Ay, wawan. Tawaram, no, madilat agad. Abun naman pa lang, ta sukatakton numanuti may nayon mo ha, kagawad Portugal. Anya, nakagatang kayo ni Tikalding? Uy, bakay. 2,300 pesos. Ay, dakal mo to nakalding Uy, nagabulo ako iti 300. Aya, Mo kilay. Nosong katanto ni tatang, di nagsayat. Ngam saan, tulong ka. nasken pa'y lagaya mapumarte. Pangsarabo na kanukan kasinsin mo umpon. Sa bagay, nasaya at dan no mapantay iji kagayan. Malaksid mo titi pa nagpartida iti kalding. Nagkatupay alam masken ikan baybay. Nasunga maday ta ati pinampanon ni tatang. Alakit, kusan nan asukatan ti niya bunom, akit bay amon. Uy, lawan kanya kaya. Pangsarabok mo tila akan bayaw umpon. Bay amlatan ni tatang mo, anak ko. Ragsak na laang mo, tikas jay, no da sumangbay akabagyan na. Sa bagay mo't kit di anana.
Nasaya at damat no datay ti maisarsarong iji lugar da. Un nga rod. So siguro ti pagbain na ni tatang mo, adi mang sarabo a husto kini umpaong. Sa bagay, kastamot lang no da kabagyan tayong aggapo iji Isabela. Un nga rod Kaano haya sumangpot minsan umpong? itan samat la alawas. Agbayag nga ta dito'y ayan nanang. Ay, tati jak ambo. Anyang iti ambok. Urayan tayo ratan noon niya. Uwan sige nanang, agawid akpay ta sa anak pa nakaluto. Kumusta ba yaw? Nagpintas to ilugan, mang? Kastilata ba yaw? Pobre lata. Anya ka ta pobrilatan. Nagpintas to yung motorsiklom. Baro ang modelo. Kastalaan mo ti panagsaldat ng agtalon. Ay, wala ba yaw? Kat, da kayo mat bayaw. Kumustan? At da ka din ka anakak? Kun, ayan ka din ni pangamaot. Kunak na madanon ko dito. Nagudong. Ang the ABC meeting da. Aya. Saan ako nga imawag? Takayat ko nga sorpresaan. Yawag takin ko na, tapos ang gawid na nadagaws. Uwan man bayaw. Panhawan ng timiting na. Ay, ay takot nga tanti sana mabalin ba yaw? Saan mo mapagladaw kan mapag-absent no ABC meeting? Aya. Talaga tinakdiran natin kina outstanding chairman na. Awan makunam iti panagserbi na kas chairman. Di wow nga rod bayaw. Sana all. Kumusta, insan? Nataaramat lata, insan. Tapuli tayo mat. Yan. Kasmatlakin ka. Saan nga kupas ti pusaksak mo? Iso nga inlablat ka ni bayaw dumingkin ka. Yan. Kumapkapoy sa ni bayaw ko. Apay man na nakastatin ako namin, san? Ngami, aging gaita. Saan kayo pa'y ati magad iti kayot bayabas wino santol kas kadamangga? Anya? Huwag insan, ngami. Awan pa'y lang mangtawid iti apelyedo na. Imawag itay ni pangamaem. Kat paumay ka naon. Kalkalpas ti meeting da. Alawan nanti, awan parikot. Kat kumusta kayo mat nga rodan? Kastoy lata ante, nakurapay lata ti biyag. Asos, dayta tinakurabay. Nagpintas na motorsiklom. Agasam, tanagmotor ka manipot kagayan, naging ga dito'y nagbugsutan. Nasaysayat mo't laang nood na bukod mo alugan ante. Ay, kuwan dajay, adan yung kalmaw. Wow! Agasam dat. Addan ban ni uncle? Kun, isupay tinag-drive. Talaga mo ta. Adamot, sikonhan alugan na Pangamaan! Oh! Daytan. Si Kamot Gayam daytan, numpong kanakan. Awanan sa bali, uncle. Ti kakaisu na nga imala wino nagtawid iti taar mo. Sana all, hun mo ta. Nagtumpok, mata kita gulitag amugingan na. Ama nante, siya kano ti nakatawid kini ulitag ko. Agraman na lawa amuging na. Ay, Saan mo't abukal ni tatang ko, timawidak iti puli ti kayabkab. Thank you, pangamaan. Talaga akas taunay ti panang ipatag mo kanya. Taimpartyan nakpaitimikmik. Kababayin mo't king ka, akanakan.
Tano siya ti maisarong hindi kagayan. Kiti partyan nakman. Sabay lang ti kapukan na karnit baka ngay pasango yaw kan kaanakan Vilmar. Unmet pangamaan. Sikan ati adda pangamaan nga outstanding barangay chairman iti Santa Disgracia. Hehehe, alakanakan. Itiram nga ron. Pinaisira kong di tiyanggi. Anya? Imbaga, kadida naglako iti sa bali ta amangan nung maibusan tayo. Dayta man ti pangamaan. Intiram manan ako nak. Rabak ko lang, mate. Sana pariko ti mainum. Damat lugan. Nagasidag daily. Agpagatang tano, maibusan tayo. Pimanaw ka mo tan iti pag-iinuman tatom. Gusto kanya ako, hindi tagay ko. Amo mo, ita sana ka naruam nga uminom iti nasang. Anya nga rod, iturog mo na. Saan? Tamang ipanak pa ikano iti pinapaitan. So kita man no napulo tayo. Ala, iyananamlat ta di tanta siya kung timangipan. Sige man nga ron. Medyo sumilo dun tinitagay ko kay. Kat no hard sa matin inuman da. Hoy, ang lalaok. Kan inroaran ni tatang tayo ulusan na abram day. Bilibag mo titipan ang sangaili na iti kaanakan na. Huwag nga ron. Day, ada ka matin dito, idumay. Wala na. Umayak mangalay ti pinapaitan ko na ni tatang. Ngala siya akong timangipan, tapalagipak man ni tatangyaw. Di nantuan ang mo ti lubong naan. Sige nanang, kita ak no napudutan tay sabaw. Daytan, tay sabaw tipid na paitan. Thank you, abakag. Agasem dayta panang dunggo ni anti kada kayo. Pangamaan. Unmet ngam dayta ulitag mo tinakurang ti panang ipatag na kanyak. Oh. Apay mut anak ko na iti kastante. Tapasaray tumalyaw iti sabali anapungga. So, agpaiso aya, pangamaan. Ti imbagbagan yan te. Ay, tumalyaw lang. Ay, nakit din nalan, gusto daytan. Nabartit ka man na nalaklakayan. Di mo tumanan amo ti lubong mau, malapsan manan ako nakat. Kala maaw, awanan iti inuman. Ay, so, sanggang agdanag. Italang ba't ngagsango kami kan kaanak ka kanyan. Anya ka na ya. Di pa'y naibus ti lako da nga arak kay. Sana all, pangamaan. Apir. Iwan na. Oh! Nagpintas at talaga ti motorsiklom kaanakan. Ay ngem aganad ka iti pa nagmotorsiklom Kunada na rigrigat ti motor nga i-drive tad walang ti daling na. No problem, uncle. Sanay da ito eh. Kingpin iti lumbat motorsiklo ko naman. Anya? Champion da ito, uncle. Kanayo nakamang habak. Isuaya. Iso ang masukan-sukat ti motorsiklo. No adamanan baro ang modelo. Ilakok ti daan kat mangalak manan iti kabarbaraw. Ay, imbagman. Kasta lang kalakana, ti panagsukat mo iti motorsiklam. Wen, uncle. Tanong makilumlumba. Dakkel ti premio. Ay, aganad ka kanakan. Ang mga numadisgrasya ka dita. Sos, kunayo, takanayo, uncle. Ngam, kaasi ti apo. Gas-gas kan bulula ang tilinakam ko. Saan pa imot ang nabuong ti ulok? Ay, sus ka. Iurayan pala mabuong ti ulom. Ay, saan lang maminaw no titisgrasya ka anakan. Amok, uncle. Kinapod no na. Adda drag dress mita. Asidag ka no lang dito eh. Anya? Dakkel ti premio. Kat patsik asyak manan ti agchampyo.
Daytoy pangamaan. Sus, Blowout ko kada kayo nga official ti barangay. ay, nagadon ka anakan. Nagadumot ng tiginatang mo bayaw. Kas iti kinunak, pangamaan, siya ti champion. Ay sus, naglaing kan, kaanakan. Manumot nga ti premyaw bayaw. Basit laeng bayaw. 10,000 pesos lang. Dakkel mat nga rodano kasta. Ay. Dakdakkel iti second round bayaw. Ada pa yung second round na. Wen pangamaan. Madubli ti premyo, wino posta ko nakmalangan. Kaya't masawan, illegal a pinustaan mo nulumba. Wen bayaw. Na. Kasano anasarakam da kita kalinumbam ka anakan. Babaan iti internet pangamaan. Iso nga iti nakitak nga asidag iti ili yu ti binyo. Imanugutak. Ay, kaanakan gayam ni chairman dyan na pintas ti motor na sa nga ilid Rosa. Wan ina, kasinsin ko taga Cagayan. Ay, baknang sakit day. Tanaga daw ti ginatang na merienda ka na iti barangay hall. Ay, kwa ina, nangabak ka no iti lumba ti motor iti kalman. Ay, isu aya? Ay, nagkasatan. Kinapudno na kat nagsapa na panitay. Adda ka no manen lumbada. Ay, saus, masapol nga agandan. Ngayon, delikadaw ti motor. Iso mo timbal balakad ni tatangken kwa na. Kingpin ka no iti palumbay ti motorsiklo. Ay, saus. Adda ka na dito Rosa. Ay, kunaaman mo si Murke di ospital. Hospital? Apay, asino ti na ospital? Ay, sos, napanan da chairman kan kagawad duming ijay. Anya? Asino nga mi tinadisgrasya? Ay, ibagam kami na kagawad ko lasa. Nagadupay lang nga palikaw-likaw mo ba? Isa nga iliw nga damotor na. Anya? Anya? Niinsan umpong? Wan, ang mga nusanto ka nun ang makapagna natukol sa kano tay may sasaka na. Ay, Anya? sabaw. Kunakon kay. Ay, nalpas ti kingpin nga roden ano kasta ti pagbanagan na. Nalpas ti puli. Naputi din ti may sasaka ni Kingpin. Asino tinatukol ti sakan ako nam dumeng? Ni Kingpin, bayaw umpong. Ha? Ay, kon. Anda ka matgaya man, Rosa. Itayak pa'y ilutluto kan ti bulalo. Ayan yan aturog. Di nakpayan mapuutan, Dom. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Asturillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib,
nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manan na parang iti panakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin Kampinolwan Special Trip. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Mayat mo na ito drama kita. Umad, ado ka nun tagtalat iti bakuna ti COVID. Umad, ado mo iti donors iti bakuna kontra COVID. Malaksid iti gatangan ti gobyerno. Anda na iti agidondonar. Laro na ka iti pagilian ang nakabakunan ka iti umili na. Anaitan na iti mapaspasama iti lubong. No kaano ang makonkontrolan ti COVID no pandemya. Isumat ti panaggubat manan dahiti Israeli kan Palestino. Tirigat na makiramraman ti Iran kan Syria. Sos na ito'y samot ti pangrugyan ti World War III ako nada. Nayaw awanan ti COVID iti daytoy. Siguro awanan COVID ijay tabin numbamot tan ti mapaspasamak. Agda pa manong story building anak kusdo na bomba. Trigger na ado sibilyan tiniramaraman kanang panaw karay ti babalay da. Ay, pagtungpalan nga tada ti ang mapaspasama. Kasalaw naman nga ramaraman ng itinaduma pa yung nasyon. Ay, di pa ikid din gubat sa ngalubungan ay. Mapan kay di barangay hall, Dom? Kuma, ngayon nagsuratak pa eh. Siguro, email ko pa kan ni Sir Philip sakpa yung mapanak. Iso agudong kami kinanang. Adda ka no pa'y masayag. Wala. Mapanak mo't lang dyan. Ita mga no, adda paaramid ni tata nga communication para karagiti official hindi ilig. Umuna ak nga roda na rumwar. Asan nga rod? Agawid ka rol daw. Sa anak asigurado. Iso amahan kan tulatan ni Jikantin ni Marta iti asidag ti barangay hall no masadot ka nga agawid iti balay. Makita ang tulatan? Alang nga roda, tanay mga nagururay ni nanang. Hala, ingat. Mua. Unay ang nag-sweet ti asawa kon. Uwan mo ta. Alawanan. Mwah. Bye-bye. Anay. Makasuratak nga ta. Saan nga ta? Ngan adu ti turaw? Awanan. Di pala na kontrol ti COVID. At damanan dito sa bali ariribok. At ang mga nugubat sa ngalubungan da ituin.
Di ka panaggupad dito Israeli kan Palestinian, Chairman. Wen, sa bali pa'y agubat da ito'y. Tilang nagdumaan daw. Makita mo lang iti may pataya barakit. Sana kasi ti COVID, hindi maamo no sabino tayan na. Ay, dagito yun. Dagita'y padto akong kunada. Dumteng ti angol. Gubat amang itunda iti bisin. Kasalupay nga ta ti COVID karag iti alugar. Ay, amok pa yun. Ni. Ay, adawa ko kagawad. Mapit lang at asong bata. Awan, Chairman. Saan ba ta naka-fullbook? Naguri ka. I-text ko nga muna. Sana ka bastag sung-sung pa iti awag asan ko nga ammo ataw. Maditikas na. Ay, uwan na madam. Uwan, sige. Ibaga kiti presidente ti senyor dito yung nagbugsudan. Uwan madam. Nagyamanak. Bye. Ay, Sino na dyan, Chairman? coordinator ka no ti senyor iti probinsya. Apay, hindi timbaga na. Mitingin mi kano amin na senyor dito nagbugsudan. Kasta? Apay, anda ka di ayuda? San nga ayuda? Ngamkit di libre kano ator iti Davao ken Boracay. Anya? Ngem at the requirements akang runaan. Anya na dyan? Masapol kano ang nabakunaan iti anti-COVID vaccine. So aya, Ket amaw, libre amin na gastos. nagmayatay. Makalawa sa tour. Shoulder amin ti may sa bilyonaryo. Amang ano pakpakaw namot ng laita kampanya para iti national elections inton umayatawan. Exclusive for senior kanon. Kasta? Wen, iso nga ibagak to kinanang mo no sumangpait. Mang meeting kadagiti kakadwa seniors dito'y nagbugsudan. Dahil dati na ibaga kanya ti imawag ani Mrs. Huling Lakbayan. Kuna naman. Huling lakbayan. Naidumdumaan na ganda ta. Iso nga rin, ti ko nakinkwa na ita. Husto mo ti ko na Hulya ti may surat anagan na. Mas nalatak ka no tinagan na huling. Lakbayan, te apelyido na. Una, kaslamot lalangkawan na kas kada wakangan dita. Na, Saan na tinagan na win apelyido na ti iso. Timbaga na kanya alakbay para sa lahat ng gurang. imbaga na ti kasta. San ka di si kamot? Rabak ko lang mo na. Tapos numot agurang tayo. Ay, Ketikang luna na requirements. Vaccinated ka iti anti-COVID. anya. Ken with partners. Nene, kasa noon dagiti awan partner na. Tabalo damot tan. Naglaka. Adamot dagiti balo asinyo di agrotulagdan. Yan. Sana parikot daytan bakit? San mga parikutin? Sa bagay Kun dandanin samat na bakunaan amin ng asenyor dito nagbugsutan. Ay, wan. Imanamong damot lang di makita da nga wanda ka sa napasamak kada tayo ang nabakunaan. Apay, ada tayo laang asenyor ngay. Apay ngay. Gundawayan tayo kano ti aktor ta priority tayo kadagiti kamkamaten ni kamatayan. Anya. Rabak ko lang bitin niya kakidi na ya. Makigtot ka man launayin. Idanag mo. Man-mano da ito na makapan kay Boracay kan iti lugar ni Presidente Digong. Taag korte sikol tayo kano pa ijabalay na. Para seniors laang? Isumat ko na ni tatan. Kan anda kang runa na requirements. Anya tayo jay? Masapo lang na bakunaan kay ti COVID vaccine. Sa bagay
Tapno mas safe da iti COVID. Siguro tain gulam ko naman ng TDOH ti naingat panaganlan kan panangsurot karagiti health protocols. Uray awan day ta COVID. Nasken mat talaga day ta kuma. Ti pagimbagan da ito, libre amin. Ay mayat Kan awan kano ti tugot da gamit da. Tilang uniforme da. Kasta ka di? Provided kano amin na kasapulan da. Talaga nga awan sawsawir da. Isumat ko na ni tatang. Ta inulit da dya Mrs. Huling lakbayan ti Mawat for additional instruction. Kaano ngay day ta, Dom? After 1 week, basta may coordinate da amin na seniors dito Santa Disgracia. By batch kano per taon. Sa bagay, babakat kan lalakay dan. Gundaway da day ti makapasyar iti sabani a lugar. Un nga raw. Kapasiti ko na da, agap dagadan. Dumeng. Kasta mo tirabrabak da, no nataanganan ti may sa tao. Saan laeng matadagi tinataengan ti matmatay Uray agkabanwag. Amo, kasi tinako na, kasta tirabrabak da. Husto ti ko na. Awan ubing kan nataengan kan patay. Ngay ulimag! Ulimag! Agulimag kayo! Ala, kahit yung kadi amamuan ti good news, ngidanon ko, wino agawit tayo. Ay, agulimag kayo maminanan! Nya kayo sa gulimag! Wala raw. No diyo kaya tinumag. Agawin kayo. Nakamilatan amaya ti mabatay. Wayne. No, saan kayong interesado? Awan marami na. Sige, agawit tayo na. Ay, sige kit din, Chairman! Juan German. Patayaw. Ako lima kayo nga ro day. Bueno, dumngag kayo na saya atasan kon nga ulitan. Ay, makamu kayo, saan nyo anawatan? Tagid-gidan nyo mat, kag sa salita di talikog. Ay, aday ta Chairman. Nagulimok tan. Ay, Chairman, iba kayo na! Sige. Tiyo mo na sa lunsod na bakunaan kayong matlamin na iti anti-COVID. Ay, Juan German. Juan German. Awan, alpasin, Chairman! Sigurado kayo? Ay, Juan German. Good. Asino dagiti adda partners na kan adda pa asawa ti kahit ko asawain. Ingato man ti imada. Nga tuyo ka no, dagiti imayo, nga dapay asawa na. Ay, suda lang ay, sakay awan! Oray siya. Mala. Pailis tayo dagiti naganyaw nga dapay asawa na kan awanan asawa na. Ay, buwan na kayo. Ay kat problema yun dahil na. Apay nga min, Chairman. Anya ka di dahita. Agiti ka nila, ganda asawa na, Chairman! Denggan nyo ti ipalawag kunto no madamdama. Basta dumngig kayo lang. Kasi tinakunak, dumngig kayo, ta saan kon nga ulitin. Laladom na kayo! Kasta, ulimak. Kasta, at da libre ato rin Davao kan Boracay. Ay, dito ba? Ay, Ulimak! Ulimak! Hindaan niya kayon sa aya. Punay kayo na yan! Kayo na! Kas kayo la children! Nagrigat kayo kasasaw! Data, kasta agulimak kayo. Atay tan, Chairman! No di kaya agulimak, san kon nga ituloy ti bagbagak. Daytoy ator kat libre amin kadagiti senior sa nabakunaan lang. Wow! Ngem no saan? Sana makaumay. Kat no apay anak ko nakita adagiti ko maadda partners na tapno di kay to kaslaul ulila bakes. Dari medyo deta, Chairman. Anya data kapiding. Tangay, balo ka matan akas kanya.
datantang partner inyang. Anya! Ala, mabalinday ta. Mabalinday san. Ay, aya. Ay, siglatem, kaka. Dagiti awan partners na. Kat adda pa dayo asinyor, kan balumeten. Agdutulag kayo na. Agiin na rin kayo. Tapnat danto partners yo. Oh, nalpas madlangan ti meeting. Anyat makunam kaka. Sus, nagkintalon, Chairman. No pagustuhan na inyang akit kasarin adagos, Chairman. Ay, kas nakunak siglatem. Well, Chairman, sakbay amadanon ti aldaw apa nagtortayo. Masibol kon ti puso ni inyang. Ngata. Saus, saan nakakarkaritan, Chairman? Tamaaba ka. Di mula mo. Uray kastoy nga adan edad ta. Saan tapay lang apa atew kadagit kita dumaditang agkabanwag. Alam nga ron, partakam. Tapnosan kanto ngagmaymay sa inton agtor tayo. Tadan dumot kakinkinibin mo itigid di baybay igid Davao. Asos, laklakayan na sugsog. Anay, anya nga ron di mabalintan wag ginusto da ay. Lakay kun bakit dan? Awanin day ta. Amom bakit? San matlang aday jay kat tirasun? Tinapatag adamat kakinep-kep na ano madano tinasalim sa maparbangon yan. Alawan. Ipadpadam tubot nga min di tabagbagim ako nakti sa bali. Amom langan aya, tirik nada. Ay na bakit ay natural day tayo titawa, normal pa lang ti panunot na. Ala, gustunan. Basta i-contact mo kit din i-contact mo, ta i-report mo ti kaadaw, dagiti sumurot a kabarangayan. Awan. Ay na, nakurang ti may sa abos para kada tayo Unmot, Siguro makilugan ton kadagiti taga sa bali a barangay ti Daduma. no kasta ti kaado tayo, di pa kat mano abas ti pagluganan tayo dito i Santa Disgrasya. Ay, saan mo aparikot data? Oray may sa barko tayo? Anya, Saan mo matagastos niya? anya di kinunam. Saan nga eroplano ti pagluganan? Awan mo't ni bagbagana no barko win no eroplano. Ala, uray ko namon na may nga ililaeng akas iti Santa Disgrasya. Agasem ngay. Mano nga eroplano no? Ay, basta. Kay barko, kay eroplano, kay submarino, sana na dito tinapatag. Dito special trip para kada tayo senyora na bakuna anti-importante. Ang maguray ka man. Oh. Apay nga ta, masabol na dagiti na bakunaan. Wun tapno manamna mga awan makuvid kada tayo. Ken saan mo to na maliklikan pa, iti pa nagbiso-biso. Kananya pa dita. So, awan taon, social distancing ko nam sa... Anyat ko lang, Rosa. Madanagan ka? Saan ko nga amo? Manong aldawan na kasto di marikrik na. Agpakita kay ti doktor ang mga nadamat ng sintomas kan katikubig. Ay, sus, yun alayam ako. Saan mat nga taday tatiga puna? Ay, basta. Pwede marikrik na. Uno, aginaw ka matay. Anya? Ay, sus, agraraman ka matdom. Ha? Kasto'y ayamat tirik na ti aginaw. Anyat yung mutangay. Sige. Agsurat ka. Tauman lati wakman ka dananang. Anya kumamuti pa kadanagam aya anak ko.
Saan ko nga amo nanang? Basta, Anya nga min ay ati pampanunutan. awan sa bali apang panunutak no saan ati panagturyo. Na, apa iti pa nagturmay? Amok man. Tay tinaminsan kat biglalatan asim magit iti panunot ko nga mga no saan tayo itong nagkikita. Anya, ay sus apo. Anya ay anday tangay bagbagam anak ko. Kinapod no na nanang. Numabalin la ko maalapdan kayo nga aramitak. Apo. Awan mo't nga ta, tidak sa mapasamak kada kami. Dakkel, ti kaasin ni Apo Diyos. Ala-ala. Anya man ti pag-aaring bangawan nagitipada asinyor ditan ay halakay. Hindi kasing bakal. Ah, Kagap-gapo kiti rumbang nga ayan ti kapitan dati abarko nga awan mo. anya. Abusta, nagrinakalan ti dalo yun. Ni, anya da ituin nga ilakay. Eh, awanan bakal. May tanim tayo diti bye-bye. Ah, Basal mo na ikaw. Okay. Basal mo, Chairman. Basal mo. Di mo na yung atakat na lasatan yung tikubig kat saan kayan amatay. Anya na jay. anya da ituin. Yan, di ba po na tikubig? Gum na itude nga magsayan ti tao dito'y lubaw. Anya. Iti ka naman. Saan nyo amaliklikan ni patay? Kada kayo as seniors nga awanan pa kay ranudan na ti priority amatay. Saan? Saan mo puno na da? Saan? Awanan, Rosa. Awanan, tatang. Awanan. Ay, Dumeng. Dumeng, agring ka man. Ha? Agring ka man taday bagak. Amam, agtur ka no datatang. Anya? Ay, saan? Saan mo ang pulusan ita? Anya, Saan dala? Hindi makasublain. Dumeng. Ditan kagayem tinaggibusan di sabali manen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayinep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita,
Iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti Yuyeng ni Tagtagay na. At iti istoryangan kang pinalwan, Fish Sanctuary. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Awan sa talaga. Delikadong tinubong. Isunod ito, hindi may katlo agubat sa ngalubungan. Anya manan day mo dum mo dita, Dom. Dahil man latest news iti computer ka umabanti YouTube. Apay, anya manan day ta. Maipapan ka di manan iti Indian variant ti virus. Saan? Taksala nagaburanan ti damag may papaniti pandemya. Anya nga rod manan day ta adamag, takasla makapadanag. May papaniti gubat iti Israel kan Gaza. Ah? Ti pa naggubat dagiti rebelda a Hamas ken Israelitas? Uy, agsinsinublad da amang ipatayab iti missiles da. Jesus, Ang dapat iti pas na kabinomba ti pwersa dagiti Israelita. Ang maata papagnanaan ti Pangulo dagiti Hamas. di ado ti nadadakil kan natay. Sigun iti ikaw dyan adamag. Nasurukan na 42 akatao no Palestinian tinatay. Ken nasurok a duagasot kinasugatan. Kasano nga rodan no lumanlanday ta? Di pa'y ditan ti pangrogyan ti may katlo agubat sa ngalubungan ako nada. Saan nga tayo ang mapasamak na ita? Agsipod ka makibiyang na iti daduma lasyonan. Kas iti Syria kan Iran. Paborit ti Gaza wano karag iti Hamas. Jesus da, kasan Dom? No pa'y kuramot ay iti daduma. May sardeng kuman. Tadi adot may ramraman nga inosente. Saan lang nga inosente Ado pa'y di madadahal asan ni ko Gusto ka. Ag-asam lang iti nabomba pasnet. Nasurok asa nga pulo. Wala ado pa yakad sa aran. Kasla pitch ita kamatis. Mas narangranggas mananday tangam COVID. Narangrangas ti COVID. Ta milyonon tinatay. Ken sana makita ti kabusor. Sana kasi ti missile sa ma-intercept iti tangatang. Kasi iti narami ti Israel kadag iti naipatayab a missile iti pagilyanda. Anya ti panagkunam, Dom? Kaanon tong agpatingga day ta? Sa bagay, ceasefire rin. Hanggang awan makaibaga. No pa'y talaga kayat da sumardegan ti susik iti nagbaatan ti Israel kan Gaza. Anda kamot gaya mong dungaw. Wan, kat si kamalangan ti mga ron iti ugeng tay tunong ti ginatang ko nga ikan. Ay tama. Naranaak dagiti na pan nagbaniit kan nakitak ta dua adadakkel amulmul. Ay una. Sa isaw-saw iti patis nga da kalamansi kan sili na mayatay. Alang nga rodan, tay daw askunto tamay sa kadananang. Mabit nga ron. Isave ko lang kay naisurat ka. Mabisinak tayo kiting. Yan. Limbag man, tadda nakalapan da akasta. Wan, nawadwad din nakalapan dambong. Nabak nang palang ti baybay. Nang ron ano masalwadan ko man iti tangrib kan corals nga umok na iti ikan. Kan awan ko mati agusar kadagiti naranggas awagas apa nagkanap. Talaga amot nga awan. Ta naingat ti ordinan sa ti ile. Kan pinasingkadan ti barangay ordinance sa may parit ti panagusar iti dinamita. Wan nga rod. Saan lang rayta? Adda panahon ti panagkalap. May parit agkalap karag iti bulan na panagbugi dagiti ikan. Saan lang aday ta? At dapay fish sanctuary iti masakupan ti nagbugsutan. Uy, kat dayta ti bambantay na iti napusgan na bantay daga. Ay, sapay la kumaa. Tawan mang salungasing iti dayta. May parit mo ti panagusar kadag iti ikat babasit ti matana. Makakalap kadag iti babasit nga ikan. Iti kasta, adda mauray adda madakkel.
Nagsuga ka. May masak tilangan. Kapot sindami kan rosa at tinono amulmol. Labayay ka sa anak-anak karamon at kasjay. Malinsa. Yep, nakmatan anak kain dayan dito sirok tinggal minggo. Iti arubayan may. Ay, sabali na partaan na ito eh. Dito maaw kayo nga rod akin ni Dumay. Ngayon, marang no makatsamba kami. Kumirang mo ti makalapan. Anya nga rod nga ikat adumutin dagiti sulpeng mag. Naranggas na pa yung mangala. Nagiti agar arama titi dinamita ti kayat mo asawan. Way. Mas dawak ka. Andan sabay mapapanagkalkalap jay fish sa atwari. Kasta ba ti madamdamag? Kaya sige Sapay lakumatasan na maaktuan dagita sulpang takit ka anda. Andan sa matin na tilew iday. Wain, nawarningan lang. Ay, awan No kastala ka na yun, agramda. Iso nga rod ako na makita. No salo nga singin dati lintag. Basuldan na. Dagiti launay agdindinamita ko nam. Ay, sana bali. Tano agirado da. Katagbidot na. Bong! Makarmada matlaeng. Ay, sabagay, kaskin ni Pilaw, naputulan, ti mana. Imbag ata kasdi lang tinapasama king kwa na. San anatay wino na bulsik pa'y kidi. Amo dalang arudan, analis guday ta pa nagkalap, aramidan da pa'y lang amin. Gapo kata ata, rumigat tibiyag. At nay, rumigat mo ti makalapan. Iso anyala ditan di mapampanunot da nga ramidin. Amumutin ti namsakan di pandemya iti lubong. Kahit anya karong ti maaramidan tayo nga. Ala. Isagana mo nagiti tugot ko. Di balon kentay imang kaw. Awan, isagana ko. Basta mo ti termos. Timpla mo ti kapi. Tapnosan kami ngagtim-timpla pa'y kenduming. Ije bye-bye. Nay, kitain nyo tanong din ti tiyempo na agpaigid kayon. Uy, amumi na itam? Saan tayo ngamin ang maibaga ti panagbalo ti tiyempo na? Nalinak ita, ngaminton madamdama. Nadalagan ti baybay. Puno na ita. Yung awan ron ba nga pagtanagam? Kasta mo tira aramidan ni kantatan. Numarit na may adamakdak lagi ti daluyon kaya nipigsanan ti angin na. Agawid kamay. Ay, nay. Adday ta magaya man datatang. Sige nga rin tanay. Medyo makadayo kami siguro ita. Baring nawadwad ti makalapan may. Pasano tatang? Dito yan, ti pangitapugan tayo ti sigay tayo. Una. Baring maranaan tayo ti pangan na itin parasot. Ay kumaa. Sige, rugyan tayo ti mangitapog tatang. Wan. Sikati mangitapog tasak ti aggaod. O tatang. Ananusam latan ti kastoy akalap Iti kaano man, san ko akayat atuladan dagiti pada mangalap ngagar aramat iti dinamita wenno bongbong. Ay, amigo Pateng, nangag mo dayay. Amigo barak mo da, kasana ka tunay. Ay, damanan magitin ng sa mga lap. Dadalan dati taong tayo, amigo Pateng. Naku naman, ngam addan to, pan nakadusa da. Ultimo ti bagbaga dagiti tao, apis siyang kari.
Amay parit kalap iti saan nga asidag ng 50 metros. Ang kalap na may lag. Kasta katangkan ti ulo dagiti tao, amigo. Namkastikan ako na. Madusan to na kita. Nanguna ka dagiti agararamat iti dinamitan. Uwan, amigo pateng. Masapal lang amadusa dagiti sulpag. Nay, mayat magisaritaan nyo dito ay katangriban patigkan bara. Juan, Pariana. Pagsarsaritaan mi man dagiti nagdinamitay tay. Ito ya si Dr. Prince Sanctuary. Uwan, nangakumot dagay akan album. At sigurado nga duman ang ibabasit ngay kan tinatay. Saan lang nga data? Nadadal pa'y dagiti umok, dagiti pada anabiyag dito tao. Nanguna dagiti corals. O natangrib apakitlogan dagiti ikan. Dahita tidak sa nga kaslapan naggubat ti dua pagilyan. Dahita ado dagiti natay kan madadal lapastak. Ang sarsaritaan may kanamigo barakuda. Adusan dagiti sinalbag asulpan mo. Anya? Pudno dita. Masapon amadosa da. Angam ko ma, magungunan mat dagiti nasingpot tamang ngalap. At di ba'y kasta amang ngalap kita. Uwan nga peso, gayang balyana. At kapay, kas kadagiti kanain ko mangkag ti pagsarsaritaan da nadaday tao tap nagkalap. Sino da kumamat? Dagiti katugangan nalakay gusteng kandumeng. Naglabon tinakalapan tayo datang. Uwan garod. San ko anam na mapnuti banyera ta? Nagasap na itong itatapog tayo. Uwan kadambang mas dawak. Italangan na padasan ta rito. Nagawin tayong tatang. Uwan ay na. Maragsakan lakit di darusa kinanang mao. Oo na. Adulakit diti umapal ka na tayo. Ah! Ha? Andiyan na dyan. Kita niyo. Nagkibar. Nagdakil nga ikan. Kan, Ha? Balgi na mo tayo dyan. wala ka ron. No pa yung saan una yung isot nakran. Kanya nga tatikay ta sa unday dyan. Saan ko na mo tatang? Agam awan nga tati pakanaigan na iti kaado tinasigayan tayo. Huh? Dyan pa rin. Nagkibar man rin. Tayo dyan. Paslay madayon dito ayan tayo. Nagadun tinakalapan niyo, Dom. Uy, nagasat kami ng tatang ita. Ay na. Nagilasin ka na para si datayaw. Sakbay nga ito datatam na ka nagiti komprador. Ay, huwag nanang. Basit lang, nanang. Uray para dua apan nangan laang. Ay uray siya, maila ko lang tayo supay. Oh, wanya. Nakailasin kayo niti para si datayaw bakit? At takil mo tayo. Wen, basit lang mo ito inlasin ko. Sige nga ron. Hala, tingayag. Ay, nagadun at nakalapan niya, manggustay dumeng. Dapat basay, nundang. Ay, mangibingay kayo nga rudo na. Uray, pangaldawan milaang. Awan nga min may gatang ko ka. Ah! Ay, okay, na. Ay, ikaman ni undang Rosa. Ala, ikanyon ta ipakiro tayo. Kanya? Tatapon nagitipada amang ngalap nga iti asidag Tifis Sanctuary tinagkalapan din ng tatang. Isu ti sayang gusang. Saan na po doon ita? Medyo nataaw tinapanan ni kang tatang. Saan da nga rod apat dyan? Amutan ni tatang neta. Siguro
Ngamno pa'y kasta, mapanakidyayan da. Nagloko na kitan. Ulo sa di mi aramidon na ita. Malaksid nga dadusa na iti matiliwan. Masapul lang nga surutan tayo tilindag. Kapara matlang da ito'y karag iti sumaron na akapututan. Iso adag iti daduma mangalap, mapanda ka nung matidjay. Hindi mapanda. Saan mi nabasol ti basol da? Mas daw da nga rod iti kinalabunti na alayo. Ore da kami kan tatang, mas daw kami rod. Amom ka de. Da nagpakita ka na kami abalye na, edi sakbay nga gawit kami. Anya? At hapon mi kan tatang, nga adda pa kay na igan day jay, iti ado ang nakalapan may. Kahit kamanan, amigong barakuda. Kayang palyana. Ang tamanan na kitinaranggas. Uwan karot. Anya taramidan tayo. Anya taramidan tayo? Sigurado nga duman ang tinatay nga anak. Tipada na biyag dito tao. Nasyap lang, ti masurot itaagong daway. Tusan tayon, nagijay ang mangalap. Uriyak. Kas kabatik ko. Iroromanda tayo laola yan dagijay. Anya nga ro taramidan tayo kakadwa? Basta jakpat yan tatang. Ore baniit lang tinusar tayo ita. Nawadwad mo't basit nakalapan tayo. Huwag nga raw. Nangigyo ka di, tinapigsama na nakanalbuong ita. Ay, wan. At dadag ni namin ita iti san unay nga adayo, iti fish sanctuary tayo. Talaga natangkan ti ulo da. Ah, Ay, tatang. ha. Duming. Nagkipwartita na umkat. Ha? Balyena. Hindi ta. Umas asidag iti motor mo tayo. Ha? Nay. Kan kayo nga butang. Ah! Nagsaaw. Sus Maria Kusina. Anya itanday ka, oy. Ulitat. Saan kayo nga butang? Saan kayo manano? Tanasingkot kayo amang ngalap. Ha? Mabali nyo, Tito Makdang. Gusto mananday ta nakalapan nyo, magkatugangan. Amo beta. Kuan, ang amdag iti kakaduayo naranggas. Linak amda ti panno sa may parbang kadakwada. Naranggas na. Ne. Anya ti kahit mo asawan balyena. Mamuan yun tao. Nung makatakdang kayo. Malak. Ituloy yun, ti kinasingkwit yaw amang ngalap. Kana yun to anawaduwad ti makalapan nyo. Sige, babayo. Ah! Ay, pudno ka di day tayo. Ay, saan nga taparpar matalang dahil dumeng? Istoryaan kayo rito. Awan lakit day, ti mamatay. Nawadwad man ang tinakalapan nyo, Dom. Ang gamda banturkin pilong, nagmalas da. Napukulan ni pilong, isin at himay sa nga iman da. Anya! E dinto tati may sa amatan ni Bantor, tinatamaan ti shrapnel ti dinamita nga inusarda. Anya! Anya, Dayjay, intaray da iday hospital. Ay, lukas ta. Isutin baga ti balyena, tatang. hey, woy, Nay. agpasyo. Anya? Anya ngay bagati balyena ngay bagbagayang. Nanang, Rosa. Adda nagpakita kada kami abalyena anang ibaga iti dayta. Anya? Anya? Mamati kay kumananang. Rosa, pudno nga da balyena. Pudno. Ala, Duming. Agriing kan, malaman. Ha? Adawag ni Tatang. May masak mo itong tinaturog dito yung tayo. Mapan kayo kano ijay fish sanctuary kada Tatang. Anya? Jesus, may pari tagkalapi dyan. Anya? Agung ti balyena.
Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti Yuyeng ni Tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.